Hello, hello. Do toga za... Pa ako dostigneš 100.000 da postaješ super sajanac, onda ti je lagano. Naravno, super sajanac. Da, dobro, da je. Ja ne znam šta radim, brate. Ja smeje mi Biser koji ima skoro 100.000 subscribera, a pade live na 987. Dobro, a utra. Znaš kako šom je odavde? Znači ovoliko fali, evo ovoliko, ajde, subscribeujte se, molim vas, šerujte, brate, koliko ima ovdje, još 13 ljudi, ajde bro, spavam. Okej. Znači sad brojim do 100.000, dok ne izbrojim do 100.000 nestajem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoće 100 puta ovako. Koliko fali? Čekaj vidim. Oho! Još 11. Ma idemo bre, gazimo. Ajde bre, hoću spavam. Ako brate. Žedan sam ko pas. Još 990, ajde pokaži. Ajde bre, još 10, hoću spavam bre. Ajde. I want to sleep, just subscribe, please. Do it! Just do it! 708, 709, 710, 711, 712, 713. 1000, brate, mili, 1000, nikad u životu, ja mislim, nisam brojao. Nemoguće, ne, nikad nisam brojao do 1000. 1001, 1002, 1003. Šalim se. Još 9, mislim još 10, 10 more subscribers, because, I don't know, kill me please. 88, 89, da? FBI, open up! Of course. Open up! There is no way to open my door until I reach 100k. Affirmative. Yes, yes, yes. Yes. Okay, I agree. Jebote. 644, 645, 646, 647. Stefan Milčić, koliko suba? Kad je to rekao, jel'te? Koliko suba? Koliko subova? Izgubio sam jedan. Kaka p*** sam subscribe-ovala. One AM. To je to? To je... Live povodom stoka. Ovo je samo nekoliko jeftinih trikova!
Mixer Show. Nas je izdao! You know, you walk out the door, you see someone that you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Is this thing on? Ok. Znači evo, sad sam ustao, dobar dan. Juče sam brojao ko manijak do 3001. Dok ne izbrojim do 100.000 nestajem. Ali bezuspešno jer nisam dočekao tih 100.000, ali evo, ali mislim ja sam dočekao sam 100.000 u 1:46 ujutro. Znači samo sam tad sam baš krenuo da spavam i vidio 1001, ja se štrecam, o super, ali idem da spavam pošto sam premoren. Ja sam tam teo uživo da reagujem, ali jebi ga, nisam bio te sreće. Evo, bušim balone. Gle, ovdje i svode. Čekaj da snimim ono. Gle, evo ti, brate. So, thank you so much for your support. It means a lot to me. Thank you. I don't know what will be the future of this channel, but let's hope it will be good. So yeah, goodbye. Čušmelić. Koja glupost, ovo je YouTube, ko bre snima za ove gluposti bre, šta je bro, pre bi snimao majmune bre. Ko je sad ovo čovječ?